با تیاری جدی آمدم. من میخوام که در این مسابقه سزاوار جای نمایان گردم، پرچمبرداری دعوتی خودمون گردم و من همیشه کوشش می‌نمایم که در همه مسابقه‌های پیش بوده جای‌های یکم رو گیرم. Соперники сильные, достойные, у всех тоже хорошие результаты. Я был в сильнейшем заплыве, это достойно это заплыв. سال از سال امکانات‌ها خیلی خوب شده ایستاده است. امیدوارم که از این حوض‌های شناوری که این روزها با استاندارد جهانی جوابگو میباشند ورزشکاران ثمراناک استفاده میبرند. امکانیت‌های مساعد ورزشی مخصوصا بنیاد اینفراستراکچور ورزشی امکانیت فراهم آورد که ده‌ها نماد ورزش در تاجیکستان بیشتر رشد کنند. از جمله در سراسر مملکت همین گونه حوض‌های معاصر شناوری بنیاد گردیدند که بر رشد این رشته المپی زمینه مستحکم گذاشت. اینجا مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان است که در این حوض شناوری مسابقه شهر دوشنبه عاید به شناوری بخشیده بر روز قبول سرقانون جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. واقعا برگزاری این گونه مسابقه که هدف‌های بزرگ دارند می‌توانند که در پیدا کردن چهره‌های نو زمینه مستحکم گذارد و البته که ما از جریان مسابقه شما را آشنا می‌کنیم و اینجا مربیان زیادی هستند که بهترین ها را برای اشتراک در مسابقه‌های سطح بین‌المللی انتخاب می‌کنند. مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره المپی رقم 4 عاید به شناوری و جهش به آب شهر دوشنبه با برگزار کردن این مسابقه ورزشی شناوران پایتخت را به هم آورد. مربیان بیشتر از 100 دستپروران خود را از میان نورسان و جوانان و کلانسالان بهر شرکت و نرسانجی به این مسابقه آورده بودند. ضمن افتتاح مسئولین نهادهای دخلدار ساحه شرکت نموده از مهمیت و تأثیر چنین مسابقه ها سخن گفتند. طور اشاره شد بنیاد حوض‌های معاصر زمانوی برای مربیان شناوری فرصت خوب را به میان آورد تا در تربیت ورزشکاران کسبی سهمی بارز داشته باشند. یادآور می‌شویم که جهت کسب تجربه پیوسته مسابقه‌های شهری از این رشته گذرانده می‌شود که منفعت‌های بیشتر را در پی دارد. امروز مسابقه ورزشی شهر دوشنبه عاید به شناوری بخشیده به تدریج جشن 30 سالگی قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در یک سطح بلند برگزار گردیده ایستاده است. هدف برگزاری این مسابقه راحت گرفتن بهترین ها با چمپیونات کشاد جمهوری تاجیکستان عاید به شناوری که سنه‌های 15 16 نوامبر سال 2024 در شهر خوجند ولایت سوق به نقشه گرفته شده است میباشد. قبل از شروع رقابت‌ها به سراول توجه میکنیم به برنامه مسابقه امروزه. در همه مسافه ها نفران ارزنده و دارای تجربه مکمل نامنویس گردیده بودند که این روند بر رقابت پذیر گردیدن مسابقه امروزه تاثیر خوب می‌رسانید. در شینای طرز آزاد در مسافه 50 متر میان پسران نیروسنجی ها جالب بودند.
مسافه 5 متره بهترین ها خیلی زیاد هستند و رقابت در اینجا خیلی سخت است، ولی خوشبختانه من در این مسابقه جای اول را گرفتم. برای آنکه در دیگر دولت‌ها خیلی زیاد اشتراک کرده، در آن جاها تجربه مشقی خود را زیاد کرده بودم و در آینده کوشش میکنیم که مشق را بسیارتر کرده در دیگر دولت‌ها هم جاهای نمایان را اشغال نماییم. اگر هم خیلی مسابقه‌ها زیادتر شوند، نوجوانان و کودکانی که در همینجا هم با این نمود ورزش مشغولند میتوانند تجربه بسیارتر بگیرند و با دیگر دولت‌ها تیار شوند سفر کرده در آنجا هم جاهای نمایان را مثل ما اشغال نمایند. чуноне ки медонем, варзишгарони риштаи шиноварӣ аз тоҷикистон пайваста дар бозиҳои олимпӣ ширкат мекунанд ки ҳунарнамоии доимии онҳо аз рушди ин намуди варзиш дар кишвар дарак медиҳад. дар сурати ба таври даркорӣ гузарондани мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ боз имкони кашфи чеҳраҳои нав ба миён меояд. назар ба дигар намудҳои варзиш дар шиноварии шумораи духтарон хеле зиёданд ва онҳо ҷиҳати мукаммал кардани таҷриба талош мекунанд. من ورزشگری مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 4 نمودی شناوری میباشم. من طول 3 سال است که در این نمودی شناوری مشق و تمرین مینمایم و در طول 3 سال من در مسابقه‌های شهری، جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک نموده سزاوارهای جایهای نمایان گردیدم. من در مسافه 5 متر طرز آزاد اشتراک مینمایم و در این مسافه من با تیاری جدی آمدم و میخواهم که جای یکم را گیرم. در مسافه من یعقوب و صبرینا، محمدکولا و شهنازه و صفیه دیگر دختران هستند که آنها خیلی با قوت هستند و آنها طولی چند سال است که در اینجا مشق و تمرین مینمایم و من باز کوشش مینمایم که سزاوار جای یکم گردم. рушди ҳар як намуди варзиш пеш аз ҳама маншаъ мегирад аз дастгириҳои давлату ҳукумати кишвар ва бунёд гардидани инфраструктураи варзишӣ ки аз рӯзҳои ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ хушбахтона мо дар ин самт масъулини соҳа танқисӣ намекашем ва ин соҳаи тарбияи ҷисмонӣ дар маркази яъне аввалии давлату ҳукумати кишвар қарор дорад ки имрӯзҳо ба як соҳаи афзалиятноки сиёсати иҷтимоии мамлакат яъне табдил ёфтааст. боиси хушнудӣ аст ки шароити имкониятҳое ки дар шаҳри душанбе муҳайё гардааст дар ҳам фасли гармо ва ҳам дар фасли сармо аз рӯи кадом намуди варзише ки мо агар хостор бошем ва ҷавонону варзишгаронро ҷалб кунем ба мо имконият медиҳад инфраструктур ки ташкил ва баргузори чорабиниҳои варзиширо ба роҳ монем. чуноне болотар ишора шуд, ҳадафи баргузории ин мусобиқа дар рафти беҳтаринҳо ҷиҳати шомил шудан ба якачини шаҳри душанбе мебошад ки мактабҳои шиноварии шаҳрӣ ва ҷумҳуравӣ миёни ҳам рақобати арзанда намуданд. дар мусобиқаи мазкур дастпарварони муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираи олимпии рақами 4 оид ба шиновари ҷоиш ба оби шаҳри душанбе чӣ хеле ки шумо шоҳид ҳастед маҳорати хуби варзишӣ нишон дода аллакай дар бисёр масофаҳо ғолибу ҷоизадор гаштанд. айни ҳол дар муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираи олимпии рақами 4 оид ба шиноварӣ ва ҷаҳиш ба оби шаҳри душанбе
мураббиёни соҳиби таҷриба фаъолият доранд ки ҳадафи асосии мо масъулини соҳаи варзиши шиноварӣ дар шаҳри Душанбе ҳамин аст ки пайваста бо дастпарварони беҳтарини худ кор кунем, машқҳои дастаҷамона баргузор намоем ки то ин ки дастпарварони шаҳри Душанбе на дар чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ номи ватани азизамонро баланд бардорад. дар масофаҳои 100, 200 ва 400 метр ки нисбатан рақобат кардан душвор аст, танҳо он варзишгарони аввалшуда ба марра мерасанд ки таҷрибаи иштирок дар сафҳатҳои байналмилалиро доранд. Ардашер Гадоев ҷоидадори як қатор аз мусобиқаҳои байналмилалӣ буда дар мусобиқаи имрӯза касбияти баланди худро нишон доду мақоми аввалро касб кард. Достижения мои, я являюсь чемпионом республики, неоднократно устанавливал рекорды Таджикистана. И вот мы сейчас готовимся на республику, чтобы установить новый рекорд Таджикистана, чтобы, как сказать, поднять обруй Таджикистан и, дай бог, выступить на чемпионате мира. И мы провели чемпионат города. Я сейчас проплыл одну дистанцию, 50 кроль, с хорошим результатом 25-14. Это пока что является лучшим результатом на Таджикистана, но я хочу еще улучшить этот результат для международной арены, чтобы показать максимально достойно Таджикистан. Мы усердно готовимся на ближайшие соревнования за рубежом. Это чемпионат мира в Венгрии будет проходить в декабре, поэтому мы усердно занимаемся, чтобы представить Таджикистан максимально достойно. Соревнования очень хорошие, вода хорошей температуры, плывется очень хорошо, вода чувствуется. Соперники тоже очень хорошие, сильные. То есть соперничество, есть над чем работать, результаты показываем. Все, и двигаемся дальше. Ну, я, в принципе, довольна своими результатами. Есть над чем работать, есть куда идти. Мы будем двигаться дальше. Сейчас проплыла 50 метров вольным стилем. Все хорошо, заняла 3-е место. Очень хорошие условия. Для того, чтобы развиваться дальше, занимать первые места, мы должны тренироваться еще больше, усерднее и будем занимать первые места, участвовать в дальнейшем в других соревнованиях, на Олимпийских играх и так далее. И чем больше соревнований, тем лучше наш результат. Эти соревнования дают нам опыт, мы получаем опыт, и в дальнейшем нам самим будет легче. Все бассейны, они сделаны очень качественно у нас. Особенно этот бассейн тоже. Вода теплая, 50-метровый бассейн, все на высшем уровне. воқеан имрӯз шароити ҳавзҳои шиноварӣ дар мамлакат махсусан дар пойтахт ба талаботи замон ҷавобгӯ буда дар ҳама фасли сол бидуни мушкилӣ мусобиқаҳо доир мешаванд. зарур аст ки аз чунин имкониятҳои мусоид масъулин истифода бурда барои рушди шиноварӣ саҳми худро гузоранд.
бунёд гардидани инфраструктураи соҳаи варзиши шиноварӣ ва баргузор намудани чунин чорабинӣ бо мақсади самаранок истифода бурдани иншоотҳои варзишии шиноварӣ ба мо масъулини соҳа даст медиҳад ки дарёфти чеҳраҳои нави варзишро бо баргузор намудани чунин чорабинӣ пайдо намоем ва барои шомил намудан ба ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон мукаммал намоем ва бо баргузор намудани чунин чорабиниҳои бошукӯҳ ва рақобатпазир ки аз тамоми шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар чунин чорабиниҳо ҷалб карда мешаванд, мо метавонем ки ҳайати дастаи мунтахабро муайян намоем ва ҷиҳати распор гардан ба мусобиқаҳои варзишӣ ки дар хориҷи кишвар баргузор мегарданд ва ба масъулини соҳаи варзиш ва ба варзишгарон имконият даст медиҳад ки аз ҳама мусобиқаи бонуфузи соҳаи варзиш ки ин намуди варзиши олимпӣ маҳсуб мегардад бо иштироки бештари варзишгарони кишварамон дар арсаи байналмилалӣ хати бозиҳои олимпиро ба даст оварем. акнун шиновароне ки натиҷаҳои хубро нишон доданду мақомҳои ифтихориро соҳиб шуданд шомили дастаи якачини шаҳри душанбе шуда дар чемпионати кушоди тоҷикистон ки рӯзҳои 16-17 моҳи ҷорӣ дар шаҳри хуҷанд баргузор мешавад ҳунарнамоӣ мекунанд.